kera abantu bamusanze nk'iryo jambo urugero mbahaye ngo cyo nta numwe waruvugaga, ubu bararuvuga, nicyo barabimenye. Cyo biracyavuga, hari bake bikigora. Abamajaruguru ariko bandi bararumenye bikosora batyo, kubera ko bariya bari barabigize batyo kugira ngo biyumvikanishe ko bumvishe ko basumba abandi n'ubutegetsi buri biba byaremereye ku bwa Habyarimana, kugira ngo umuntu uvuka mu Bushiru, mu Bugoyi, mu Murera ajye atandukana n'abandi. Ndanaye igitabo c'Imana ukijanye kandi kizanye kuvoma. hanyuma se igitabo c'Imana bakijana kuvoma, icyo nikigarujanye. Hanyuma se kuzi igitabo c'Imana bakijana aho bakijana hazi urukumbaza iki. Noneho natwo dusigaye igihe n'abagiye kinini cyane Butare ukigana abo bantu kubera ko ari bo bari ku ngoma. Gasa n'umuntu uri Butare uvuga ikinyarwanda cyiza yiganye cy'umukiga. Amajaruguru oye! Banyamusanze oye! None nkuko mwabivuze nta ntambara yadutera ubwoba. Bitwaga baryo mu mbare yo magambo niho nkoresha. Urwo rurimi rukagenda rugapfa rwishwe n'abantu. Twebwe rero koko turi muri leta nziza, noneho dufite umwanya wo kubigorora tukakoresha iki kinyarwanda nyacyo kandi cyiza. Ijana tumaze imyaka magana ngahe dukora, ariko ntabwo twadeveloping. So what's wrong with us? So ubwo nidukomeza gukora nkuko twakoraga tumaze imyaka dukora, ntabwo tuzatera imbere. So we need to be more pragmatic. Amategeko arahari, the rules are there, ariko izi rules ziteza igihugu cyacu imbere. Izi rules are they made for Rwanda or are they made for someone else? If they're made for someone else, ntabwo ndi preaching kuba a rogue country, ariko I'm trying to say we need to be pragmatic. We need to adapt these rules to the situation of our country. Abaturage bacu bashaka iki? So kandi ikinyarwanda kimwe n'ururimi rwose nuko umenyera kuvuga. Bizimana Jean Damascene, kugira ngo abanyarwanda tukwereke yuko ibintu uri gukora ari ibintu bigayitse, tugiye kuguseka no kukumwaza turirimba indirimbo na Kagame we ubwe yiririmbiye, ndandambara yantera ubwoba. Ndandambara yandera ubwoba. Rero ahantu ndabasabye, ahantu hari Kagame muhashyire Abashiru, muhashyire Abagogwe, muhashyire Abagoyi, muhashyire Abarera, muhashyire Abakiga, muhashyire Abanyenduga, muhashyire Abashi n'izindi ndimi zose zitandukanye muvuga bitirira ikinyarwanda. Mumfashe tukabyine kandi tugature buri muntu wese bifuje gushyiraho ipfunwe uyu munsi. Ntabwo muzaduca ku muco, ntabwo muzaduca ku rurimi, ntabwo muzaduca ku bwisanzure bwa gakondo yacu. Niba ari ibyo muzajye gushyiraho ugira ururimi rwanyu. Twagiye.